Iti Masakbayan. Kinatib ka. Parakan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda, parakan ka. Nakita ngamin, adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ka nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tong ba't ngamin. Kasano ko mama disturbo ka? At awan mo tararamidan. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anya pa'y kanya. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan. No kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakan ka. Sa anak ama pukawan itinamnama. Aging ka saan ka pa'y anak asawa. Anya? Oh, para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga iniggaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanamkit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw lang nga kasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano, damat inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya ko matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di man. Advance launa iti panagpanpan munot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi Di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanaan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan naksi ka, Marlon. Apay ka di aya. Agidantan nga agawid, Feli. Aglogan aklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi ak. Uray dagiti taksi. Napumpunno mo't lang. Among si ka, Marlon. Diyakon magustan ti kastangar aramidam. Kapay nga minanapudot ti ulom kanyak. Datartikit kita ang dagiti tattaw dito kay Sada. Adaywan nakman. Ang mga no panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanyak? Adamat motor ko. Mabalin nga itulod ka ije balayo. Tas sidaglaang mat ije balayo ti pagapabangak. Di mo ipilit ti kayat mo. Naimbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga nuhagselos ni nanang mo. Ay saan iti anya aga po nga agselos. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutin nga agluto lakay. Silpon mong samad day jay fele. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatatang. No kasta, adag papapansin kan ka ijay. Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day ta abanag. Adda masurunak iti day ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 manangray ka. Apay ka di? Ay, makigiddanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang? Kapilitan Amumat nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti tay manugot ang makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka di agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdato na. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para kadikan ko na day ta sabong. Win ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayem ko? Mala daw lang basit. Tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Di suklatan dagiti sabong iti lamisan na. Sige lang.
Ibagaktukan ko na si katinangted. Tulungan nakman iti gayem mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Asino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Adda ka madgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tayo lalaki. Mano abulan piman ang nagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansin ba't piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakes no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa? Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kurso nadam day a Marlon, sikan ti agpaaram kan kuana. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kuana, kat sika nga rod ti kurso nada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom, amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman nakitisabong nga intad mo, Marlon. Awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaok kan ka iti kalabas. Anya kalakit din na ya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayong bagakkan ka? Sa anak ama pukawan itinamnama. Naging gaasan ka pa yan nakiasawa. Talaga lang, Pudno day tanging bagat. Isong aging gaita. Papansinak latakin ka. Sikat talaga. Sige. Agsubli akon iti lamisaan ko. Kaamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No, okay lang kan ka. Agidam ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Tawandakas ang mapasamak ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali a papananta. Uy, naimbagpay ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso ko matimangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanya. Dahil kinapintas mo, awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanya. Orayam laeng, dumtang tumat laang ti lalaki, ama ikarikan ka. Nay, Pele. Kasino ta lalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka, bro. Agyaman tata. Sige, panawan kayo pa ditoy. Mangirwarak lang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kon tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maamambuyo mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak, Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Unahakon kay. Sa dino nga itinagamamuan yo iti anak kaw. Kanayon ang lumabas ni Feli iti pagababangak iti angkel. Kat tinagaplayak, isumad gaim ti pagtrab-trabahuan na. Talaga hamat ni gasat anya. Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak kaw.
Masigurado nga danamnamam ken kuana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin ko iti day taasabong. Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat daton iti anak ta. Wen, imay pay dito'y balay, idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaan. Wen, ada itsura na. Nuugali ti saritaan. Kasla nasingpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay kat isuday jayin Ay kat sa dino ti ayan di Fele. Ada iti silid na. Anya ti ibagam kan kuana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunakan kwa na. Simangpat kayo matgayaman, nanang. Kasangsangpat ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amumkan kwa na alalaki. Ni Marlon dayjay, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin Ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, taumay tumanan, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maamamok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko nang naibagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Apay? Kaya't nakaamam-amo ni nanang ko. Isutisang kaibaga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idim may kaijay balay. O sige, okay lang kanya. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wan gayam. Ibagam kin ni Arlene tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo iti gayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami iti gayam ko. Okay lang kanya. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikat makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. O nana. Kanayon ko makita ti anak nyo, tunggal lumabas iti pagababanga. Awan turad ko idi makisarita ken ko ana. Diyak impagarop, at tinagaplayak, kat isumat gaam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyak tisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawon pa'y ti sabali. Saan ka mapasamak day ta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko, mapmapanin ti tawon. Manumutan ti tawon yu kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamutin awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat ta nakasta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak kadagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay ka na yan, bakit? Ay,
Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtengen iti kabiitan na panawon lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaw na. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mat anay bagam ti kasta? Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma? Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mat ket diti makunak ken kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Ket, kaano nga ro dasong batam? Dayta tijak pa'y sigurado. No siyak ti sika, aklo namon. Mapanan ti tawen. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdate ta iti daytoy a restaurant. Awan ti rombang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. No kita ti in-serve ta amakan kat kasla pang sosyal. San na Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka ah. Ang mga no maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Awang gayam. Sakbay amangan ta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano ka di asong batan nak? Agyaman nak. Tay manugot ka nga dayta iti daytoy a restaurant. Awan ti rombang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sa mo ti makan dito eh. No kita ti in-serve da makan. Kasla pang sosyal. San mat? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka ah. Ama no maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo lang iti duang aldaw ti may bayad ko ditoy. Awin gayam. Sakbay amangan ta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asong batan nak? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknang apanagayat para kanyak. Kwa? Marlon? Adamot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mo ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka. Saan ka nga tang agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya? No aklonan nak. Ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyam. Sige. Aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim. Paaramidam ko ma. No anya tiin ka rin kanya. Kamusta, friend? Dakayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko. Takasi tinaibaga kon, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamot, nagpintas kang tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulat ta dumteng. Kanon to pa'y. Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabuteng ang agbaak. Ada akong nanang. Ada yung take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay sus, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisum di ta taramanan minto inton madamdama. Adda madlaw ko kan Ha? mayat ti isem mo ang naghawig. Kumusta nga iti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaunay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana.
Excited ak lang, matanak ko. Kayat ko nga min amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kamusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay ah. Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo, di manang? No kasta, sinong batan na kan ni Feli? Kwan manang, ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita, ken makadwak man ni Feli. Ala, tratuam ana saya tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno maliklikan ti apa. Kwan manang, laglagi pagdagita ngayong bagayo. Mayat ti kasta a kapanunutam, ading ko. Agpadameten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunak manen. Ni ading munsamot di mawaglay ka. Wen, tatang, Kanya timbaga na. kasta una yung tiragsak na. Tainaklon ka nun ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Day ko na mga agnagan iti Feli. Wen, tatang, isumat tisang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rod ano at damat ang nobya na. Hindi pa nga ibagbagakin ko na nga agbirok matan iti manugangay. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, dadhanton apo ko yo. Ket si kangay. Talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damat ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ate urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon? Nakita ka rin ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Ingatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak ha? Kanamot nga minan Tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay adot ti impaarabin ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kanong amin dagito'y a report inton bigat. Mukla ko maday trabaho. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanag to inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agin didi. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak manubisi ka iti report nga aramidam, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaalak ti ag-multitasking anya. Talaga mo na. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon. No anya tinakitam kan nangag mo, di iso day tiyan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Beshi. Agurnong kami pa'y Narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Feli. Adda na patag-alakan na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Angam saan nga iso ti gagarak. Anyat kayat mo asawain? Kayat ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga andamakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Agtugaw ka, ta ipapudot ko ti kape. Wen man nga ro, dangkal. Kayat ko ti kapeyo dito'y kat. Native akape ko naman. Ay katuan
ta isumat ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, ta ipapudot ko ti kapay. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bagat, Apay nga rod nga imay. kaya't nakanumot ti makiis-istorya ka na ta. Kasta, Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti soon to be my son-in-law. Oh, amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Fele idikit saan akasta. hewan, tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isuda kan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saan na dahi ta ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Ang mga numangag ni Marlon, katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga tinaramid na dito'y. Nakiis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalem da nagsarsarita kin ni tatang mo. Ala, ang mga no kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan ang nangyarwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartak ng tinobyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, gayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon ton ti mangipila ka dagiti apapeles iti opisina na panakitay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabaho. Sika magayam day tabarok. Apay, Agpatulong ako makada kayo, nana. agpatulong. Anniversary ni kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kitaan nyo ti petsa, nana. Anniversary ni inton umay a Sabado. Ay, anya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak. Para matitinobyak. Nana. Anya nga tati kaya't na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan. Inapatag kat nagkapo iti puso. Kuha ko nana. Okay lang ka di kada kayo? Mag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasarmon ti anak may. Uwan, no manugot kayo. Ay, katun barok. Apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapol mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ken? Anya nga tati mayat a regalo para ken ko ana. Mabalin ba't nga alas? Kas kumaiti kwintas. Ayam si kaman, numano ti budget mo? Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas. Ipadas mo lang ta, Huwag man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensyakan, Feli, Saan ka masuko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita.
O sige, ano sakpay lang nga ro taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako ito na imbagana. Wen, okay lang ang kanya. Maawatan ka. Ala, bay nga ro din, taginanak. Wen, agin anak ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, ah? Nagtumara ko ni tay. Sige nga rod, agin anakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Masaya at matkit din na marabiyang kayo. Saan kami pahingamin ang nakaset up dito eh? Di ka matanagan. Pag-text saktukan ka no nakalugan na ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan niya man na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi pa kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman manen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon amakan, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, mga ano saan tayo ang maibos na ita. Adda pa'y matkit di bigat ah. Ayon gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day jay ruwar, kasarsarita na tigayam ni Fele. Ang mga no paawi din jay anak ta. Siguro. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, nana. Ay kat, idepan tayo nga rodin ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat lang tiri daw, bakit? Wen ka di, danag mun ay alakay. Apay nga. Nakaidap mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapa pa'y laang. Charan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka sorpresain. Kaya't kung agbalin nga espesyal day ito nga aldaw para ka data. Kaya't kumatlaing nga lain day ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me? Sigurado ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la ko ma, tauman nugot ka nga agkalaysata. Will you marry me? Ha? Sigurado ka di, Marlon? When? Sigurado akon. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay la ko ma, tauman nugot ka nga agkalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman na klaunay, Feli. Nangag mo lakay. Ayun, bakit? Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakit? Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan yung nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man tagkalaysa? Uwan, napagsaritaan minti may papan iti day taabanag. Hay, sana all manan. Si kakit di man. Aklo nam ngaminan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manan tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Ang mga no isupay day tati pagsakitan tinakam mo kanyak. Yeah. Tatang, nakaidasara ko niti kanan tayo. Tatang, Well, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Laika, anak. Apay yung tatang? Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Diyak maawatan no anya ti marikriknak. Anya, kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't kalman. Lukas ka nga ron. Mapantayo adago si Diyos ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ating mo.
Wan tatang, ngam ito madamdamhan, ha? Urayan naklabiit. Ala, akti wallet ko. Mapantayo ni Diyos ospital. Oh, manang. Ada ka di trabaho ita, ha, ading ko? Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige. Awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Diyak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa bali apang panunuta. Kwa, Marlon, ada kami dito ospital. Sino tina-ospital? Ni tatang. Anya tinapasama kini tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ibagam no sa dino nga ospital deta. Kaumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Remor mat itay. Ni, saan ang nagpakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta. Dahil tatidya ka mo. Ngam, nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Ita mampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ka. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa kumpanya ti pagtrabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Nay, anda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara ko iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang ni tatang ti mga nanang. Sana ka mabisin. Itaman pa'y. Ina ko ni ti sired ko. Kaya't kung ti aginana. Ne, Apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. ay, uray siya. Jak amaw, bakit? Tilang amaw. Kahit saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, manang. Kumusta ni tatang? Adanas kan ang mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak manang. Pasensyakan kurang mat ngamin ti kwarta. Saan pa'y mat abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mo't gayam ti babayadan, manang. Win nga ruhod. Angam, ano santan tinapatid. Agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak di manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa ko na, Marlon. Anya ti kahit masawan. Sino di mawag kan ka idi na minsan nga aldaw? Dayjay, Sino dayjay kunak? ni manang layka. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanya? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin, Diretsaan nakman si ka, Marlon? pasensyakan. Noen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga ron dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni tatang. At pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Ano niya? Apay nga ron nga ikalaan nga imbagam ti may papan iti day taabanag. Gapo ta mabainak kan ka. Diyak kaya ta madismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. Ada decho ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat! Sumurot ka ni Marlon iji ospital. Ha?
Kasino ti na ospital? Anya ti napasama. Ningarod tatang na. Jak amon, mano alawas gaya ng nanday di ospital. Inlimod namin kanya. Kaibagbaga na lang idikalman ta kinomprontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod beshi. Naimbag narod ko man imbaga na kanya. Nagilimod mat. Inuray na pa'y ang makaungatak kan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasang ko? Maragsakan akunay, ta sinarungkaran na. Nasaya atak matlatta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman at iti apo. Maritnak nga inot meten nga subsubli ti pigsak. Nagpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mata, dagiti agbalin to nga apo ko yu. Kano ay ati kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mi lang ti panaging bagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kanto maran yu dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita ading ko, mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manan. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti ka sa rami. Ay, pasensya kan Amumat. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaeng. Amawatak, Manang. Imbag man, taimman nugot ni Feli ang maitantan pay laang ti kasaryo. Jak pala na ibaga, Manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la ko maa. Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktuken ka. Isublik ti kwartam. Saanan, Manang? Agurnong kami manan, ha? Naimbag kanyak, taawan ti asawa kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la kumatamawatan na kiti ibagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay laan man. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto matkit di. Tapno, dumaktal pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo matlagayatan tinapasama. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agururay yung dananang kantatang ijay. Anyati ko na ang Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kini Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital nga ni tatang na. Katdakkel agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngam kam amuklaan, takaibagbaga namat kanya. Kinapod na, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, tagimbag matan. Day, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod. Madama nga agpapaimbag itan. Ay, ano kasta? Talaga ang masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manak ko. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaurnong kayong tumat laeng.
kumusta nga itinapanan niyo idikalman? Okay, Mat. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimwardan. Saan pa'y? Amang ano, inton sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti impaaramid ni Sir Eddie Kalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit dimat. Magpalpalak malandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudumot, beshi. Diyak ilibak. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Remor ka din ni Tata Goryo? When? Idin na minsan ngal daw. Nalipatak man tan ngayon bagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagningi na ti agas na. Anong sama? Tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wan nga rod. Asino ti awang Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Asino ti awag? Ni Manang Laika. Madanaga na kit din. Song bata mo, amangan no napatag mo ti ibaganakan ka. Hello, Manang? Sa dino kayan mo? Adak dito'y balay de file ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pwede ti balay. Makapadanag kamat, Manang. Apay ka di? Anyo ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daddo maagastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka? Makapadanag kamat, Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakas ang napasama kinitatang. No kasta, matuloy ti kalay sata? Una, ang damat ang ti kwartang intad ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa iti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nak dayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Agoray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Natroma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat. Tayin sukat na ni Manang ko itibak nang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabas ang dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Ada intad ni Manang Laika. Apay nga inawat yo pa'y laeng kat dakil ti gastos da ija ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Kano di naawatan. Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo Sobraan, nanang. Awan makunak iti pamilya ni Marlon. Kasuportado damat ti relasyon mi. Ala, ket no agkasapulan danto iti tulong kada kayo, ay kat tumulong kay matanak ko. Wan nanang. Subadan nyo ti kinaimbagda kada kayo. Wan gayam. Kumusta ngay matdagiti taraken nyo ababoy? Ay kat mabalinan ang maparti dagi jay. Mabali na makita, nana. Ala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya ti mako namin ti daytoy agam? Sigurado ang may bagay kan kadayta. Sigurado ka? Bueno, Iskamat tan ati agpili, no? Anya ti kayat mo nga isuko. no siya. Daytoy agawon ti may bagay kan ka.
Sige, dahi ti nga rodan ti gatangan tang. Manungay dayta. Siya kung ti agbayad, tapno saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan, idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apaggastusan tayo. Ada ka din nalayo a makeup artist para iti kalay sayo? Awan pa'y nga rod. Adam ang muka bakla. Siya kun Manumat ti singir mo, Beshi. Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, Beshi. Manong haron ti singir mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di uray makanlaan ti bayad yo. Uwan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan mi. Da kayo di ma. Pudno ti bagbagami, Beshi. Dayjay lang matiam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon, edi na ospital ni tatang na. Sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, Beshi. Kabaalan ni Dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, Nanang. Tatang. Kablawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos, ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, Tatang. Agyaman kami unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Anya nga itilinaon dayta sobre, tatang. Katanyo Agyaman kami manan, Tatang. awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy mo't laing ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon No sanak siguro ang nagsakit. Amangan no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, Tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanag. Kasaan nyo matanagayatan ti pan naka-ospitalyo. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may sa. Okay lang kada kami ti simple akalaysa. Tinapatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, taman nakaawat kayo, anak ko. Barok, no okay lang kan ka. Kit, ijay balay ko matipag na edan yaw. Amangan no saan kayo akomportable, no ijay kaming agian, tatang. Adamat kitin regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barok. Kay kayat mekit dia, no ang nad kayo ijay. Tapno ada kadwami ka ni nanang yaw. Sa may sa, kakaisunang anak mi ni Feli. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo laeng. Nyamanan atawid ti ibagbagayo, Tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay langan ti pagnaadan yaw. Anya ti makuna, Marlon. Ano siyak? Okay lang, mate. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta, ijay kayo nga ron nga agnaad. Uwan tatang. Basta okay kada kayo. Ay katuan Kay kayat mi manan kaninanang yaw. Agdiin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Apay ngay. Nagmadi nga ron tirik nga. Anya ti marikrik nam. Tsak mauawa. Mauluulaw Agpa-check up tanga roden. Amang anuan niya matanda ita. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulaan ni nanang inpon madamdamang. Iso ti kadwak ama pa nagpa-check up. Sigurado ka. Amang anuan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagit. Agsaganak kanta mga numaladaw ka. Sa nabalit adamot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaangan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritan nak ni Marlon itay, anak ko. Anya timbaga na kada kayo, nanang.
Tibilin na kat ipacheck up ka. Tamadi ka no tiriknam. Wan nga ron. Maululaw ak. Amangan mo itno agdadagsin ka na nako. Diyan ka muna nang. Mala, agpulis ka nga rudan. Tainta agpacheck up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang nanang. Ay na. Masikog sa ngagpaiso ti anak ko. Kumusta ti pa nagpa-check up yo, bakit? Anya nga itimbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya timbaga da ay ti ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrek nana. Ay nanukas ta. Adan tumatan apo ko ta. Ay Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag kadata iti lula ken lolo. Masikog kagaya man, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nana nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit ko met ngamin. Madanagan ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangak. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka mutan. Ay, ala, unin. Di ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan. Ibagamlaan kanyak, wen. Nasaya at mata nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang. Napanagdigos. Agsublinto inton madamdam na. Mabisin ka kadi? Ay, saan? Mapanak lang biti ti CR. Kaba alam tayo mapaniti CR? Wan. Padadyak ti anak tayo ton madamdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupropam launay ti anak yu. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang. Numakita na ti apo ko na. Di mo mat ngamin intugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan ang naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. San ka di? Wan. Iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to ni tatang O may to bumisita iji balay. When sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Intun bigat ti malam, manang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, ada ka di pagbayad yo diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Mangan ka pa ya, anak ko. Sabaw man dayto yan, nanang. Una, masapul amangan ka iti nasustansya. Tapno adda didyan ni baby. Da kayo ngay, nahan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan ka idirabi Mala, si kamutin ti makaamu amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impaburekon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kita, Apay ngay, nanang. Awan mo't dayta idi kalman.
Ay, saan anormal ti kastoy ako, Lord, anak ko. Makatawan pa ila ni Bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipa-check up tayo nga rodadagos sa nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda nanang. Magpulis kang arudan. Alaam mo nagitigabit ni Bebe. Kaditay amo numaadmay tanak ko. Nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas daaw dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko. Diyak lagi ti kabalan no mapukaw ko ni Caleb. Amo yung madanabayang narapaap ko ti madaan iti anak. Nga mapayakas ti matan ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo tayo dyan di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya tinapasamak bakit? Sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo tayo dyan di rabi. Ha? Kat anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta? Ando ka no natagsa na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayan ti anak ta? Andada ka ni nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapol ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsan na sakit na. Kat masapol ang maobserbaran. Anya? Nag-awid aklaang tamangalak iti ulis ng usaran di anak ta. Ngam, maagasan matlang matkindi ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo latta. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkamankit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos. Talaak inton madamdama. Ala, anya pa'y? Inak mangisagana iti ulis kan bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Tadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Diyak marik na tibisin ko lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan. Mga anak to ka din ang mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan ak nga rod kan ka. Awan tirong mga pagdanagam tamok ter aramidak. Saan mat amabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak ita. Saan kumamat akasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak a madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salon at mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a banana Q, Beshi. Agyaman na, Carlin. Agmerienda ka pa'y Jack marik na tibisin ko. Ni kitaam a, Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Jack kami nan amo noon ati aramidak. Ikararag tayo latta. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulag. Tap na mapasamak ti kastoy iti anak ko. Agkalma ka lang. Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilya. Kasano na saan na namagasan ti anak ko? Kasano? Saan ka kami nagpanunat iti negatibo? Kas na ko nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang lay ka. Apay akas ta ti boses mo. Anda kami dito ospital ita manang. Anya? Anya ti aramidan nyo dita? Asino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa ni? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw manang. Iti pailan na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaan nga'y mawag ka. Jack amo.
No kasano nga ibagak dito kada kayo manang. Nadagsan nga mintirik nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. No pa'y kasta, agbalin kayo kumaan na tibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Huwan manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan yu ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kaslad na nangag ko ngayong bagam nga ospital. Wan tatang. Na ospital ka no ti apo ko yu. Apay ngay, Adda ka no nadagsan asakit ni Caleb, tatang. anya, Sige, agsagana kayo. Pasarungkaran tayo ida. mabit lang nga raw, tagpalesak anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya, Huwag abalayan. ay, Masyanak nga rod amang kitkita kan ko ana. Tanagado ti aparatos ang nakakabit iti bagina. ay nakita nga rod itay. Ay nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Angam, ay, grabe na arig ti mapadpadasan na. Wan nga rod abalayan. Iso nga kararag tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumra kaklata manang. Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Huwan nga rod manang. Kastamot lang ti bagbaga dagiti katrabahwak. Saan mat ngamin amabaling naglanganak iti trabaho. Tanong kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta agastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agi na nakamat. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Huwan manang. Atoy, awatem. Isupay nga igatang yu iti masapsapon niyo. Saanin manang. Nadapay kwarta mi. Awatem kit di, ading ko. Para iti kaanakak dayta. Agyaman ako unay, manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaan men. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. Adda ka iti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapa umayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka din iti bill tayo? Nalpasan bakit? Nasaya nga rod no kasta. Tilangan agas na ti pagparikutan ta. Sapay nagingin na ti agas na. Kasta talaga bakit? Tinapateg. Agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpason day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak. Iti kasta, agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrubata ko nanang. Sigurado ka kaday akabaalam tagtrabaho, anak ko. Wala nang. No saan mo akabaalan? Aginana ka pa'y. Amok asaan ka nakaturog anasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y nanang. Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da. Iso asaan ako na nagpakada. Wan, anak ko. Tadwa bulan kayo mo't anak yan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Huwan tatang. Balon mon sa matyaday jay kusina. Ay, huwan ngagpaiso. Nalipatak matan. Mala, orayan nak, tasya kung timapan mangala. Kumusta nga, Marlon? Nairwar mi matlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan ni ti Diyos. Sapay la ko ma. Tagimbagan ti anak mi.
Ada ka di pa'y tumtumaran na nga agas. Ada. And follow-up, check-up na inton Martes. Nasaya at mat nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamat laangan ni Feli. Buwan nga rod. Kal nga rod tikim mutungan na. Kanayon ngamin ama puyat. Kan basit laan ti kanan na. Nang runay, diadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka. No saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Unlakay. Pinilit ko anangan itay. Nasaya at mat no nangan. Ngam nagbasitikinan na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita, katkaslan abamban nuglat. Marik na siguro tinaglalaok abanog kan stress. So akas jay bakit? San ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana. Nang runa, kat madamapay laan ti pan... Ang Pele, umay ka! Intakitaan nida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang! Apay! iya tinapasama ka. Balik ako gubot ng hindi matala. Ay, Diyos ko! Ala, hintayo ni Diyos ospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa Marlon. Anday naramid mi di bodega. Isumat lagayam Kung naklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di? Itay pa nga agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun samad jay mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manen. Sung bata mon. Amang ano napatag ti ibaghanakan ka. Owen. Hello, nanang. Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalaw. Anya? Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. apay akas na tila ngayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. apay akas na tila ngayo, tatang. Ti aginak. Kuna ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, kaslawan matantawi ijay. Jak makita ti aginak, tatang. Agkalma ka lang, anak ko. Saan ka kumamakmakla at itibagakan ka, Anya ti kaya ti asawan, tatang? anak? Awanan ni Caleb. Anya? Saan? Saan na po na day tatang? Caleb! Caleb, anak! Inaramid amin dangiti doktor ti kabaalanda. Ngam awan lang ta. Saan? Anya ti ko na, Marlon. Jack maawatan. Manang, awanan ti ka na kam. Di nakman rabaka ni ti kasta. Puno ti magbagak manang. Saan na nalasatan ti sakit na iti puso? Kasano anak ko sa amak ti kasta? Nasuro ka makabulan laang si Pudrimwar kayo iti ospital. Kunak man no ininutan nga agimbag ni Caleb. Intaray na dito yung ospital ito yung sapa. Mawanan manang. Anya lakit din ti kasta ama paspasama. Agawit kami di tabalayin ton madamdama. Nung nawaya kayo, umay kayo kinitatang. Sige, wanading ko. Ibagak ka ni tatang. Ay, like ka anak. Abay akas tatilangam. Tatang, jakam uno kasano nga ibagak ka da kayo. Anya day taaya. Sige, agtugaw kayo pay. Nagdagsan itirik na. Anya day ta.
Imawag ni Marlon itay. Kahit, anya ti imbagana. Ay, makapatanag matikas ta anak ko. Di mo mat nga ron idiretso nga ibaga no anya dayta. Tatang, awanan ti apo ko yun. Ah, Intaray da ka no iti ospital itay. Ngam talagang awanan. anya? Anya tinapasama kiti apok? Diyan ka muna apa na pasamak na ito iti anak ko, tatang. Aging gaita. Diyak maklon gawanan ni Caleb. Agbalin ka natibkar, anak ko. Agbalin ka natibkar para iti pamilyam. Saan tayo nga amaw no anya ti plano ti Diyos iti pamilyayo? Dupay kasta. Amok nga adda tinasayat agasat nga agururay kada kayo. Tatang, Panunutin tayo langan. Anaragsak ni Caleb iti ayan tinamarswa. Kasta talaga anak ko. Saan tayo atengel ti biyag ti tunggal maysa kada tayo? Naitabunan ni Caleb, anak ko. Agawit tayo matan. Diyak kaya tapanawan di anak ko, nanang. Awanan ti apo ko, kanak ko. Amok ang arikat nga klunan.